Karbing Long live kelang ratum tuan. Ini litum Karbing Long live tim pen ladak Jasmet Hawar Kehat labangso subdivision angkang arlo Jasmet Rongkut mate labangso Loring Tipi labangso Hidi aja long sini tum dolo Karbing Long live pen. Ini tu Karbing Long live pen kepak lang pun tung bang lalong non ke bang di 28 ni. Itu Bharat Aden mate Bharat Adesh labangso Prime Minister of India Sri Narendra Modi alangli Ladakh ke bangji labangso alangli tum Jasmet Modi ji ke bangji al atipi bangke Ladakh Foundation li ajai me alangli tum dengpon po tape Ladakh party asai don sta me alangli tum Ladakh North East kadukobe lak pho sosial muluk tum pencing vai ting sai lakson padoji pusia alangli tum labal sisik cedang pon mom lo la nili pi bangke la hello labangso rongkut labangso ahidi jai long sidolo la pu bangke la pu dining hall pen cheng long VVIP teman dining hall pen cheng long bathroom facilities pen cheng long pusona pendel alang litum central pensil na naget toilo lage Delhi Mumbai pensil nageli labangso pendel ke labangso pendel Jasmet ke thombesi nageli tame weather condition bang niwe polang litum chinisi nona bangke isi hini ke thom li ho lapen trok sose alang litum pendel tepo side si alang litum kim rang pon bom lo alang litum deadline bangke pini pena bang bong si alang litum pat ponang ko lalo ilitum Karbing Long ara ratumhan se ko pailo ademan 1983 ani kansi Srimati Indira Gandhi Congress Sarkar do hutsi Indira Gandhi labangso rongkur pirthesi nage sur usi hala sur New York Times along same labangso record dolo Sidame ko ana ningkana ada kapisi nono bangke Prime Minister of India mate Sri Narendra Modi alang li Ladakh Assam state long na bang velo same Karbing Long for the first time lo na humri ji la si labangso na humri ahut elitum Karbi ara ratum han mate Karbing Long kedo ara ratum han PPC kelong akopai kelong dun jima labangsi elitum munchi dun parsik damang ko elitum lapen elitum akopai lo tema Inut Prime Minister of India lapason atok mate isi Karbing Long lana atok adim long stami alang li Ladakh rongkut along ason son adim long sialang li nang sunji la alang li ke Prime Minister of India lang ke mandun cheng bangke for 2014 aning kan lo 26 May achi close alang Prime Minister of India Sri Narendra Modi alang si labangso alang li sarkar gothon ben alang Prime Minister nang man lo la so phi ke non continuously alang li non 2 terms alang li non doi pom lo la sursi non bangke sedum Karbing Long sida menang ki humri phansi alang li ke wangji pun lang bangso dak kadok be dak Karbing Long Samas Council CM Dr. Tuliram Rong hangalang litum Karbing Long Samas team itum implement la pen state Dr. Himanta Biswa Sarma Chief Minister alang litum isia team alang litum semar ponsi dode sangse alang litum Ladakh Karbing Long department pen chenglok fire brigade pen chenglok police department pen chenglok la pen department tin tum pen alang litu engineer tum pen chenglok thek muchora tum pen chenglok la pen party workers tum pen chenglok penangan alang litum nolom dode sangse kaching wai core committee la pusona alang litum kaching wai kaching sai padu pon lo koson se alang li Prime Minister ke bang hut PPC alang litum ke claim pon nangjima PPC aron atang alang litum claim pon nangjima lai putang atima VVIP nagi sunu blote Ladakh ke matha dan nai ke claim pon nangis on security reason da dolo la pen Ladakh ke matha nai alam dupik lang si Ladakh lahaya alam ki lampong abe pin pen ke cheng ben ke judan thang alam ki abe pin pen phasi alang litum Dr. Himanta Biswa Sarma alang likapin khat pon nateng sidak Dr. Tuliram Ronghang lapen Karbing Long team tumpen nolong dode sangse MLA MP tumpen chenglok MEC tumpen chenglok alang litum dode sangse si alang litum kaching sai adu pon bom lo lapen Ladakh sidami alang litum pendel committee tum sidami lage Mumbai pen sinageli la so pendel sidami alang litum deadline nateng alang litum non dode sangse alang litum jupang thang alang litum ki claim pon padu polo lapen labangso hidi aja ke nili ge than mon nang tu mage Ladakh pen Ladakh ana bangke lage main pendel lo labang nili paklang pon itu Ladakh si Prime Minister of India Sri Narendra Modi alang li Ladakh pen si public fund speech deliver pon Ladakh pen si alang li lam jami than pon pon la hello labangso pendel halo lapen la nili phi bangke la so national highway lapu ke dipu rong supi pen lom pen lapu bangke
Guwahati kita matawar lo mate labangso national highway pen ladak an ke kilometer hini labangso dak doji mate kilometer hini sose deji lapen la so dak same kilometer isi lapen hapus same kilometer isi lapen ladak labangso jai mek labangso hawar pen jasame labangso hidia jai mek pen ladak pen kadu bi kilometer ke thom sose adak si alang litum parking lot setame semar pon lo lapus rame parking semar pon lo lapen hapu pen kewang party workers atum hasame parking semar pon lo alang litum hidia ja elong si alang litum la ali do an same alang litum plain lapuson semar pon lo JCB pen lason si alang litum parking lot same semar pon lo lapen isi alam nitum Karbing Long live pen niltum labangso VVIP mate Sri Narendra Modi kewang ahut alang ilitum la rara tum ko PPC kacire ke nang sor bangke lalo nang litum la duma thong ku hai hu chiwan beden nang ji nail cutter pencing lob nokek pini ku chileb ji bisami nokek pini ban beden sikemi athema lahai ge on security reason lage lahai ge bang ladak security staff tum si bang nang en mundet pola si nalitum bang pusida me nalitum langa bong da banang ne athema langa facilities name dolo water supply department pusida me litum public upon langa facilities tapi dolo lapen ladak medical facilities ado lati ladak bangke thang da chewan nang ne nang litum iri yang si chewan nang po jong si beg do bolu nang tum gamusa mate rason lahai si chewan chodlong po lati kapre kanchi mormus tame chewan long lilo lati lalo ladak non man ke nang litum la labangso long le aprang lage hidia ja me long lilo same non man ke rabi si alang litum thoksi pressure ruler pen si alang litum dode sangse alang litum PW department pen alang litum cepaduk pon lo PWD department mas name alang litum helipad pen chenglok helipad pen chenglok lapen labangso towar jasemet VVIP fan ke dam ke bang towar same alang litum non semar pon la alang litum pen le lamthe si lapen ladak ko PPC non ke claim pon mal hai puthak litum arju pon na non nilitum Karbing Long live pen karjat bangke labangke helipad lo labangso ladak kadung wepen long free adim alang litum ladak PWD department Karbing Long PWD department atau cipati people si labangso helipad claim pon lo alang litum cukup damtang amit sakit hotel alang litum klaim kedam mesen ajoksi Karbing Long Thomas Council dan alang litum hadis directive bilo la soteng selang litum kamera la so directive ateng selang litum han labangso helipad sedame arku people lo labangso helipad along klaim pon nai asona mungdopik athema la security region pen senglok lapen kuana measurement donang ji ma kuan si longle thickness donai ma kuan si alang litum carpeting kuri nai ma lahai putak same alang litum han ise training dolo ladak dak gulap pro ladak PWD alang in charge do ladak alang litum cepati people si lapen ladak local protector lo Karbing Long lo mitu bora alang litum cepati people si alang litum cukup damtang abit sa hotel alang litum si klaim cepaduk pon lo lasin non same alang litum arku penangan dode sangse alang litum port hihet pen labangso long pli adim alang litum helipad semar pon lo lasin labangso helipad ke semar puthak litum ladak crossau do alang lipen le lampi si ar আপোনালোকক যোৱাবাৰ অমিত শ্বাহ আহোঁতেও আপোনালোকৰ এটা ডাঙৰ ভূমিকা আপোনালোকৰ আছিলে আপোনালোকে দিন ৰাতি আপোনালোকে কষ্ট কৰি আপোনালোকৰ কাৰণে এটা নতুন এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছিলে আটাইতকৈ VVIP ইণ্ডিয়াৰ ভিতৰত আটাইতকৈ অমিত শ্বাহ হোম মিনিষ্টাৰ এতিয়া আকৌ নৰেন্দ্ৰ মোদী আহিব প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ অফ ইণ্ডিয়া ইমান ডাঙৰ VVIP তেখেতসকলৰ অহাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ কেনেকুৱা প্ৰিপেৰেশ্যন মেণ্টেলি কেনেকুৱা আপোনালোকৰ প্ৰিপেৰেশ্যন কাৰণ দিন ৰাতি আপোনালোকৰ ৰাতি শুবলৈ সময় নাই আপোনালোকে খোৱা সময় নাই এনেকুৱা হৈছে আপোনালোকে কিন্তু আপোনালোকে দিন ৰাতি কষ্ট কৰি আপোনালোকৰ কাৰণে এইটো নতুন এক্সপিৰিয়েঞ্চ তথাপি আপোনালোকে কেনেকুৱা শ্বেয়াৰ কৰিব আমাৰ Karbing Long লাইফ ইতিমধ্যে সকলোৱে গম পায় 28 তাৰিখে ঈশ্বৰ আটাইতকৈ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী পদাৰ্পণ কৰিব গতিকে তাৰ বাবে আমাৰ তেখেতক কুসুম আদৰণিৰ বাবে প্ৰস্তুতি ইতিমধ্যে তুংগত উঠিছে আৰু দ্ৰুত সদৃশ পৰিৱেশৰ দৰে দিন ৰাতি নিৰ্মাণ কাৰ্যবোৰ চলাই আছোঁ আৰু ইতিমধ্যে নিৰ্মাণ কাৰ্যবোৰ প্ৰায় 80% ইতিমধ্যে কমপ্লিট হৈছে গতিকে বাকী আৰু 20% কাম আৰু হাতত দুদিন আছে 2-3 দিন তাৰ ভিতৰতে আমি গোটেই কমপ্লিট কৰি কাম কৰোঁ আমাৰ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন আমি বৰ্তমান ইয়াত মাটি কিমান ডোখৰলৈকে মানে লোৱা হৈছে মাটি ইয়াত প্ৰায় 500 বিঘা
500 বিঘা 500 বিঘা তেনেকুৱা হ'ব হয় ই আমাৰ দায়িত্বত পৰিছে বিশেষকৈ হেলিপেড নিৰ্মাণ কৰা 4খন আমাৰ হেলিপেড ইতিমধ্যে কমপ্লিট হৈছে আৰু ইয়াৰ এপ্ৰ'চবোৰ অকণমান বাকী আছে তাৰ এপ্ৰ'চবোৰ অহাকালিৰ ভিতৰত আমি কমপ্লিট কৰিম আৰু বিশেষকৈ ইয়াত নিৰ্মাণ কাৰ্যত আমাৰ ঠিকাদাৰ মিঠু বৰা নেৰাণী পেৰাখেল আমাৰ লগত লাগি আছে সহযোগ কৰি আছে আৰু মই বিভাগীয় হিচাপে PWDৰ এজন বিভাগীয় দায়িত্ববোৰ পালন কৰি আছে গতিকে আমি সেয়ে আশা কৰিছোঁ বতৰে সহায় কৰক আমাৰ বতৰে সহযোগ কৰক প্ৰথম সময়তে কঠিন আছিলে খুব প্ৰতিদিনে বৰষুণ দি থকাৰ বাবে খুব জেগাটো খুব কিবা আছিলে বোকাময় আছিলে খুব কষ্টৰ মাজত এই পৰ্যায় পাইছোঁ আজি গতিকে আশা কৰিছোঁ ভালদৰে হ'ব যোৱাবাৰ যিটো অমিত শ্বাহ আমাৰ কেন্দ্ৰীয় যিটো সোণালী ধাননি পথাৰৰ মাজত আহিছিলে ইমান পথাৰৰ মাজত আপোনালোকে হেলিপেড এখন আপোনালোকে হেলিপেড বনাইছিলে সেইটো এক্সপিৰিয়েঞ্চ কেনেকুৱা মানে আপোনালোকৰ যোৱাবাৰৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চটো যোৱাবাৰ আমাৰ ডিলাৰ আছিলে যোৱাবাৰৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ লগত আমাৰ এইবাৰ যথেষ্ট সহায় হৈছে আৰু যোৱাবাৰ তাত সহজ আছিলে কাম কৰা কাৰণ তেতিয়া শীতকাল আছিলে ফেব্ৰুৱাৰী মাহ যেনেকুৱা আছিলে ফেব্ৰুৱাৰী মাহত আছিলে এইবাৰ আকৌ বাৰিষা বিশেষকৈ বাৰিষা আৰম্ভ হৈছে বৰষুণে চব আমাক কিবা অসুবিধা কৰি দিছে যিয়ে নহওক আমি সমাপন আৰু কিমান দিন লাগিব আপোনালোকৰ হেলিপেড বনাব হেলিপেড ইতিমধ্যে কমপ্লিট হৈছে আৰু দুদিন আমি এপ্ৰ'চ বাকী এপ্ৰ'চ যিটো ইমাৰ্জেঞ্চি এক্সিট ইতিমধ্যে নিৰ্মাণ হৈ গৈছে আৰু দুদিন ভিতৰত কমপ্লিট কাৰ্বি আংলং আপোনাৰ কাউন্সিল CM ডক্টৰ তুলিৰাম ৰংথাং আপোনালোকৰ কাম কাজবিলাকৰ কথা তেওঁ কেনেকুৱা হিচাপত লৈছে কাৰণ আপোনালোকক অমিত শ্বাহ আহোঁতে আপোনালোকক এইটো দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা হৈছে আৰু এতিয়াও এতিয়া প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ অফ ইণ্ডিয়া আহিব তেতিয়া এই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিছে হয় মাননীয় CM ছাৰে প্ৰায় প্ৰতিদিনে ক'ব পাৰি তেখেতে আহি সদায় কামবোৰ তদাৰক কৰি আছে আৰু তেখেতে কামবোৰ দেখি যথেষ্ট সুখী সময়মতে কামবোৰ সমাপন কৰিব পাৰিছোঁ গতিকে তেখেতে সুখী আমাৰ আৰু যিসকল দৰ্শকবিলাক আহিব বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা আমাৰ নৰ্থ ইষ্ট নাই কমেও 5 লাখ মানুহ ইয়াত গোট খাব থাকে তেওঁলোকৰ কাৰণে আপোনালোকৰ ফালৰ পৰা কি মেছেজ দিব বিচাৰিব জানাই মেছেজ সেইদিনা সকলোৱে আহক কাৰণ প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে প্ৰথমবাৰ আহিব আমাৰ অতি ভিতৰুৱা জেগাত আমাৰ পাহাৰীয়া জিলাত গতিকে সকলোৱে আহক সকলোৱে ৰাইজে আঘাত ল'ব লাগে সকলোৱে বিজনেছ ল'ব লাগে বিশেষ দিনটোত গতিকে সকলোৱে আহি সকলোৱে এনজয় কৰক শুনক লাগে আৰু ইয়াৰ পৰা আপোনাৰ ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে ৰাস্তাটো কেনেকুৱা হেলিপেডৰ পৰা হেলিপেডৰ পৰা নামাৰ লগে লগে প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ তেখেততো খোজকাঢ়িটো নাযাব তেওঁৰ গাড়ী এতিয়ালৈকে জনাক গাড়ী যাব ইয়াত হেলিপেডৰ পৰা নামি আমাৰ সাংস্কৃতিক কাৰ্বি আংলঙত যিমান জাতি জনগোষ্ঠী আছে সকলোৱে সাংস্কৃতিক নিজৰ সংস্কৃতি তাত প্ৰদৰ্শন কৰিব তাৰ মাজে মাজে খোজকাঢ়ি তালৈকে যাব আপোনালোকে জানাত বৰ্তমান কিমান আমাৰ জনগোষ্ঠী সকলক আমাৰ ট্ৰেডিশ্যনেল মানে কালচাৰেল শ্ব'বিলাকক ইতিমধ্যে সকলোকে নিমন্ত্ৰণ কৰা হৈ গৈছে কাৰ্বি আংলঙত যিমান জনগোষ্ঠী আছে সকলোতো কাৰ্বি আংলঙৰ মানুহখিনি জনগোষ্ঠীবিলাকে আহিব নে বিভিন্ন ঠাইৰ পৰাও আহিব স্পেচিয়েলি কালচাৰেল শ্ব'ৰ কথা তাৰপিছত গোটেই অসমৰ পৰা আহিব অসমৰ বসবাস কৰা সকলো ইয়াত আৰু বাকী ঠিকে আছে বতৰৰ যদি সহযোগ কৰে সফলভাৱে এইটো আৰু এইটোতো আৰু কিমান দিন লাগিব বৰ্তমান এইটো আমি যোনটো বৰ্তমান কোনটো বেছিকৈ মানে প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ নামা চান্সটো বেছি মানে চব একেই ফৰ্মেটত বনোৱা হৈছেনে এই তিনিটা ওচৰ পাজৰে আছে তিনিটাৰ পৰা তিনিফালে আহি পেলাই তেওঁলোকে ফাইনেল কৰিব গতিকে বাকী তিনিখন এতিয়ালৈকে এই তিনিটাৰ ভিতৰতে হ'ব আৰু বাকী এখন আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কাৰণে বেলেগ আছে অসমৰ
এয়াৰপৰ্ট ফালৰ পৰা আপোনালোকক কিবা ইনষ্ট্ৰাকশ্যন আছে নেকি তেওঁলোকে আহে নেকি নাই আমাক ড্ৰয়িং দিয়া আছে গোটেই গাইডলাইনটো দিয়া আছে সেইটো মতে আমি সেইটো মতে আৰু তেখেত হৈছে আমাৰ ডাঙৰীয়া তেখেতে যোৱাবাৰ অমিত শ্বাহ আহোঁতেও তেওঁলোকৰ বহুত ডাঙৰ এটা ভূমিকা আছিলে তেওঁলোকৰ কষ্টৰ কাৰণে আজি অমিত শ্বাহৰ সফলতাটো আমি এটা ডাঙৰ এটা কাৰ্যসূচী আমি সফলতা আমি দেখিছোঁ আৰু এতিয়াও বৰ্তমান আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ যিটো চৰকাৰৰ যিটো প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ অফ ইণ্ডিয়া শ্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী তেখেতে প্ৰথমভাৱে কাৰ্বি আংলং পিছপৰা জিলা এখন পিছপৰা গাঁও বুলি ক'ব লাগিব এইটো খেলপথাৰো নহয় এইটো আপোনাৰ ধাননি পথাৰ হয় ধাননি পথাৰৰ মাজত ইমান বোকাৰ ভিতৰতো তেওঁলোকে মাটি দি ৰাবিছ পেলাই তেওঁলোকে এটা মানে হেলিপেড বনোৱা আৰু ইমান দিনে ৰাতি তেওঁলোকে কষ্ট কৰাৰ বাবে তেওঁলোকক আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু আমি কথা আমি জানিব বিচাৰিম আমাৰ হেলিপেডৰ কথা আমি ৰাস্তাৰ কথা আৰু পেণ্ডেলৰ কথা আমি আৰু কিছু আমি জানিব বিচাৰিম চাই থাকিব ভিডিঅ'টো নতুন মানুহ যোৱা নেকি সপ্তাহ বেছি খাব লাগিব আপুনি La kaddo ko pen 500 se abigha salong le labangso rongkut mate labangso loring tipi labangso police station ke parlo pon labangso adim no sinon nin tumdolo ladak si labangso hi dia aja elong si Karbi Anglong labangso district arlo atok nai lo pen district pa pinai lo Karbi Anglong district ke atima asam long langdam lo pulote economically pen langdam lo pulote penangan ke ma pia district lo tamen non bangke penangan pijo penisi agrapalong le duno asan taksi non isi lingkarong birta bangalalo itum Bharat Adet mate Prime Minister of India Sri Narendra Modi labangso alang li dak nang ki humri bangke kadu we Karbi Anglong arat mate dak inglong so tumhan isi lingkarong birta sunsi kadu we dum daning charong son tekrong lo lapen ladak labangso hidia jai megalong lapuan inghan langbunga dimlang si nona bangke motor paceleng kun labangso aja kong ke claim pon ladak PWD in charge pen chenglok alang litum contractor tum pen chenglok lapen penang department atum do Karbi Anglong Thomas Council department atum do de sangse alang litum ajo migjang long le anu janglong le atima VVIP Indiang mo ke thenai Prime Minister of India si naki sunji polam lo kadu idunda isi kacerok tok isi ke phere meme mate anu tinda chima thanang kong lo athima ladak ke claim kita malong ke dadak bang ke mistake polam asia velo alang litum claim pamin nangji alang litum directive ating si alang litum claim pon nangji ate alang litum ke cepadu cross sahu penle alang litum ko ana department si dak nang si rana si tudu malap top thagel tum lam thi si ar pon হয় সকলো কাৰ্বি আংলঙৰ সকলো বিভাগৰে হয় ইমান শীৰ্ষ পৰ্যায়ৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সকলোৱে যথেষ্ট কষ্ট কৰিছে দিনে ৰাতি তেওঁলোকে আন্তৰিকতাৰে কামবোৰ কৰি আছে খুব নিস্বাৰ্থভাৱে কাম কৰিছে তাৰ বাবে মই সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ লগতে আহি থকা আৰু দুদিন আছে কামবোৰ কমপ্লিট কৰিবলৈ গতিকে সেইকেইটা দিনতো যাতে তেখেতসকলে তেনেকুৱাই কষ্ট কৰি থাকক যাতে সফলভাৱে আমি এই কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিব পাৰোঁ গতিকে আৰু লগতে মই কাৰ্বি আংলং লাইফৰ আপোনালোকৰ এই যোগেদি যোগেদি মই সকলো কাৰ্বি আংলংবাসীক সেইদিনা বিশেষ এই দিন 28 তাৰিখে যাতে সকলোৱে আহে সকলোৱে ইয়াত সমাগমত অংশগ্ৰহণ কৰে তাৰ বাবে মই অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু
alang li kusang alang li pen kami lam hi si tu marju pon nali tum ke ni tum Karbing Long live pen sami penangan ni dinang tu banang tek dong lo nali tum aju sami hem che dam long wang we lap son lo nali tum aju ju pang thang me yang long wang we tu long wang we ju long wang we nali tum la prime minister dake wang ji po lam ga ju long pen la dang along le adim aklong tikdet pen nali tum dolong le sang long le malang tum department le sam penangan ke paduk lo pen kasi nali tum ko son lo bang experience nang Karbing Long live kan Aprangsi ke Karbing Long live keron sahun nali pacuru lo ke nali tum dakan nili tum akisung ke boy tami ke kini ji panang tum jawang apa lalu nil tum ta mane RV pena jok pena anak ke siksak dulu kami klaim papit tami uthot ami nang sutulo nil tum ke klaim ke dap ko joy tulo anak kisung long dame penangan mane kecirap kecetutum topik dan departemen anutin departemen akethe tum tadu secretary pen kenglok deputy secretary pen kenglok CM kadu kawe tumara nang cesudun pen nili tum han ningang parong dun ke klaim kedam malong nili tum lapang so jakong ke long pen nili tum mane ke klaim kedam ta hedi nili tum ningarong pen ektom sang se dud sang se pen tum klaim pon la pen nili tum non la towar bang WMM bang nili tum patang erlo non hala helipad bang tamen nili tum non DBM abang niltum patang kon elo la sinon athak DC layer dolang la anwer lo la so phi niltum puthot akola towar kaduk VVIP pen chenglok la approach road anda niltum penap angbong ki patang labi niltum bor ipon lo la si penap dik angbong ke niltum administrative atum niltum hen ke warji hen over ji pan niltum chithik pon chief minister bang ho niltum chithik pon ji niltum bor ipon la ben chithik ke bori chota kali ni tum pivek po sini tum ni ke pon marking apan ki nane pen airport pen wang ji mama nana authority pen marking apan bang ni tum Guwahati pen especially alang tum han chophalo la si ador kisu alang mintu bora contractor alang lihin pen si le bor ipon pen akimi anso se akimi ili tum long rielong ili tum phan prime minister kiwang pike ili tum ningarong meme laki ili tum bahag melu kasi ili tum ta cema thalo la si ili tum department tum antame kam claim bang ili tum ningarong pon pik la si ili tum isia bahag melu la prime minister kewang long ili tum tame labang so kam ke cerap dun long ke kasi ili tum ta tin tame ningarong pen si department tum anta ili tum PWD pen chenglok dak electrical tum do forest department do PHE tum do medical tum do lason kapre tum anda do pik las anutin nta ning cepoy anutin nta ning arong pik bahag melo komarli klem pamika nang kita kursi mane anutin nta hedi kasi kambang ke niltum la quality mokhara niltum compromise me conductor banda niltum pu pamika la pen niltum ki pu atensi conductor tum tame thickness niltum ko an maki pu alang bang pabat senang pu bang salang ta mane ke klem churo la si niltum tame ekdom ning arong kita ni ma la sia dak alang litum arona tang do litum karbi arona bang arona tang masih alang litum kan 37 sami alang litum kempo no tema prime minister of India Sri Narendra Modi alang likirang gi alam putar keceng ben ki jud jate lam ki lam ponga pinjia phache alang litum chipadu lo si taso alam the nang litum kalang lo dasne pe ke agi jang pik amasi than thili ka do we जो लसो चपामेजी पोलाम सी ये तुम दाक किशोरों दो किशोरों से लाने तुम थान पुरुषार पिने kan jila tinggi citan si tu mini di tum sel si bena si mipik la so teng peluang te abi dajang kita lo la pen ki claim ke dam ka tu be okreng nun ne la pen ki claim dam pa so jakong orang da mane ni tu ma abi ta du unang na lo kai lo apra teng peluang te ni di tum la anta long le dedi mapan tapi ni jetheng lo pinian ge ka do be tang lo helipad tang lo la ge mobile ali ko sang thang som si kena dikini di tum hen war pu si ka do be ta group ni tum si wai bang ko na long li lok na dak non man ka hem pu dak la so bang ke ni li exactly pu thake athe ji tu ni tum bang ke la helipad bonai nei pu mati sila already ke la ke revinu tum si la chini podi lalu lang litum la gulab kro ji pencing lo Robinson Crow ke hai tum alang litum ke claim ke dama putha ke cheng ben non alang litum non ini pilo te alang litum maksud deadline ating alang litum authority tumara alang litum hand over po alang litum ke claim ke dama po putha same
lapen alang litum churu re une alang litum jupang thang juparni alang litum chipaduk si pini Prime Minister of India Mr. Narendra Modi ke bang ji Karbi Anglong ke bang nak cheng lo la so ni chiparong pon si alang litum stame amena long ri amena dim litum le claim puno de masih claim ilang pula alang litum semat pasi department alang litum sideline CPC alang litum koan ma alang litum cak orang cipina yang anso sesi alang litum cek claim cepat dulu curu re uni alang litum kan nasi curu parlo alang litum la sila lo la ni pi cibangke la bang so pendel bangke la lo main pendel lo la bangke dak si Narendra Modi Prime Minister of India alang lela dak pen si public pan la bang so public pan lam hit jaipon po la pen la pu la ni pi bangke la pu helipad lo lapu helipad long plia di malang litum helipad semar lo la pen helipad bang sundet pe la bang so tawara dak si alang litum akeng pen bang po akeng pen ke bang ahud lapu side bangke Karbi Boro Tiba Assamese cultural troupe pen chenglong Nepali pen chenglong Garo pen chenglong penang ethnic tribe patum achengamuri thongku pen chenglong alang litum traditional pen la Prime Minister Narendra Modi ke bang ahud la pen ari sanghutum ke bang ahud alang litum phan kang thum karne phan litum Karbi achengamuri pen chenglong jamli thon pen chenglong alang litum cultural troupe patum phan si la bangso la pupu la pen arbi bangke alang litum thik pon lo la pen ke la hala dak pen si alang litum la Prime Minister Narendra Modi alang li Prime Minister helipad pen ang sundet pen alang lipan sport pen alang litum phan bahan pola sosi la dak traditional la tumban bangke la pesan aja pon si alang litum traditional welcome pachipo la si lalo non man ke alang litum dak gulab kro ji ke hai alang litang thanu tarik pulai 80% aja mek alang litum claim petang polo non ni niang bong alang litum an patang si alang litum authority tu man handover mate Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma ke bang husi alang litum la bangso parideng nun po la pen lalo ladak ilitum Karbi Anglong Prime Minister ke bang chenglo 1983 Srimati in late Indira Gandhi Congress regime husi Prime Minister Rongkut long ke bang husi ni tum arjulong lo New York Times along sila bangso report dolo la pen Narendra Modi abang ke chukidam tang 26 May 2014 aningkan si alang li Prime Minister ang hoi long dun lo Prime Minister nang man lo la so phi alang li continuously 2 terms claim pon bom lo la se la non la so ke tang hu si alang li tum Karbi Anglong saminang ki humri cheng lo la si Karbi Anglong ke bang hut ko PPC alang li Karbi Anglong ara phan mate ladak inglong so tum phan jasmen inglong so tum phan ko PC alang li than te kang pare te kang chimum te kang jima la si kelang dun kadu betung ta matha seroilo kopisi Prime Minister ke bang hul ili tumhan kopisi na pingkhat kangjima lalo jasemet ke 244 article aputha kunon hempegala aputha kunon lapen dak Karbi Anglong kisun ke boy alam aputha kunon lapen unemployment alam kunon apen ladak BJP सरकार nang dode pen PPC poriborton atomon ke jam malahai puthak samen ladak Prime Minister ke bang husi penangan alam than tekang pupusi adu bidun da ningarong sonsi theklo dak Bharatiya Janata Party PS team President Secretary tumpen chenglong penangan aningarong sonsi thekponlo iye matuma husi pitin kumata aningarong sonsi thekponlo lathema Prime Minister Narendra Modi ke bang ke bla amang kadu itu amang asongsi thekponlo lo tame lalo dak Karbi Anglong ahir jumi joini si Karbi Anglong ara ahir jumi joini si non bang ke emang ta non bang ke hoksi nang manpo lalo nili pi bang ke la non ke tangkai kai asongsi thekponlo lo la pen ladak department tin tum penangan ang cepatuk dundolo ladak electric department pen chenglok forest asai kam tum department pen chenglok water supply department pen chenglok PWD asai kam pen chenglok penang ana department atum alang litum dode sangsi si alang litum ladak Karbi Anglong Thomas Council hukumat tengsi Dr. Turidam Ronghang alang li lapen ladak Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma alang litum core committee labang suka cingwai cingsai pensi alang litum isia planning and pon la so planning ateng pen alang litum ko PPC la aja me claim pon nang jima Karbi Anglong nang ki humri hur ko PPC alang litum claim pon nang jima la so hormu bang alang litum planning and pon pamelo atima aprang ke ladak ke VVIP tum nang ki humri bang ke penangan ki sungu son thekponlong samin chugedam tange Amit Shah ke bang husi tame Karbi Anglong asor department atum sidame la VVIP atum han ke bang hut ke claim pidam un aja kong do pu lapen arona tangalang litum cicini dun lapen la so aja kong chelong si non bang Prime Minister ke bang ipus tame kapreka dim adima kolong tesi Karbi Anglong lena pa humri no sar pusame dagara
CM Dr. Tuliram Rong Hang atum chingmai chingsai dunsi isia kopai ke melo atema chu DC conference all some DC conference tame difurong sepilong bipon un la soba aja kong chelong lo aprang la dake lakson kapre ke the mate ake the political leader tum nang humri un wangwe atema litum labang soja kong chelong lelang same non ke la soja kong chelong lo Karbiang Long Thomas Council pensitame labang soja kong chelong lo masih curu ne Dr. Tuliram Rong Hang alang li ka kabori pon aja ni alang li labang suka bor ipon ajoni si Amit Shah name nang humurilo non bangke Prime Minister of India Narendra Modi alang list name non bangke on 28 ladak nang humripo si non marke den orang pen Bikram Teron Karbiang Long live report